awukho vele uma uzopheka umrorho ramazambana yes mina inyama seyingidinile ngilala ngayo ngivuke ngayo konje nithi inyama iphathisana ini phathisana igawu kona kade sibalisa ukuthi ingoma la igoduko sizokudla inyama mara ayikhona nje mina inyama seyingidine khulukhulu kwamambala lana bekusekuseni lapha ngathi ilanga liyaphuma nge-English bathi sunrise no7 bekangashanga nokushaya mara 10 kg yenyama bese seyibrayiwa lapha phezu kwe-braai stand amakuku netiye kona ngisakhulumi-ke namakuku niwadlanise nikapane ngawo yes ngiyadlala-ke singadlala ngayo yonke into mara ngeke sicale sidlale ngoku lana besikwandula umhlalukwana hlabulelezana i-cheeseboy lange-Springs akusho mina kushizo yena kuda vele yena lapha e-Springs uye kuphela i-cheeseboy yabo baby girl bamfuna left and right and center thisayazi nathi ngijengale bomama ngibona ukuthi zikhiphana bangiyihlanga ngibona usesakababami lapho ubhizi upheka amatshatsha and akazwani-ke nokuvela kukhamera usawungithethisa makabona le video lena ukuthi heyi wena khari ngivezeleni lapha eyi mara uzangixolela shem yambona ukuthi ichachacha ulishaya kanjani bheka ichachacha lakhona ukuthi lingakanani kahle kahle kumele ezela nelokishini azowathengisa kahle leli solithengisa 5 rand eliwana ngeke anazo-ke izinja zegame-ke madoda ubaba umnguni akushayanga no-8 mara lapha yena sekavukanga amathakila shot wefanta orange Uhlekwenjekani la? ma-TikTok users nayo-ke sound esha enhle kwenzakalani la ayi mina utshwala sebungidinile vele ngithize yazini athi ngizifocusele emanzini nanoma ngibathe ngiyadesha ngiyaphuza lapha yese sabu sangidakini nokungidaka kunini isibhizi siphuzana notshwala lana phela sirelaxile sidishile waya but one thing into engichaza ngotshwala basemasokanini nanoma ungaphuza kangakanani ayikho lento lena ukuthi kusasa ekuseni uvuka uphethe i-depression uzizwe ngathi izolo nishaya umuntu washona ngisaba bazi inyama kanjalo le ithize inyama mayiceda ukuvuthwa lapha ngibona sebaletha enye futhi seyabazo yes sis I'm sure ukuthi sesele nge-10% ukuthi igawuthi isibambe yes sis kunini idliwe inyama mara into engichaza ngokuthi emnyanyeni wamaNdebele uzodla shama ngeke uphathwe indlala unyanya wamaNdebele awufani nalaba abancishanayo ngisho bayazazi ngiyadlala batlantiya ayi lana vele bese sekuyisikhathi sakhona isikhathi senothiso lapha amasokana sewambethe irholwane nabomama sebabekile inothiso lapha zizidlo mangithi xa engingathi ngifanisa ikoronsi lapha heyi mara ingubo ezingaka madoda isokane liyozisaphi yonke yes ngoba linayo nomuntu mara kusho kona ukuthi thina abahugisi yopopake la mangithi xa balithengele nembhede nerayi umbhede oyi-1 oyi-2 sofengwana bekungimi nomngane nami lapha ugoodman ngingugudwini yabo kusiyamesha that's why sibangani so wathinta mina rafu wazi-ke ukuthi uthinte yena-ke one day ngizokhekhe ngicocele ngalo mngane nami lo I'm sure abaningi beni niyacala ukumbona ngawela naye sawela seyi-2 sakhula sonke sahlala le emaplasini ene mina naye kade khulu sawela yongese sinrangekulu sawela 2001 simathula enere kuhle bekumele siwele 97 sibe madzifa fast bese sikusikhathi sokureda lapha wachavula umhugi madoda avulela amasokana achangena amasokana lawa nawazibonga abomama bakwakwazela niyazi-ke ukuthi mosemasokaneni hlezi kunalo mntwana lo nomncane ohlala hamba namasokana lana emuva kwawo yonke into abayenzako nayo iyayenza namuhla-ke nasiphethe lona-ke mfana enerikhuluma English kuphela mfana iwanda ukuthi ucoca kanjani nala masokana cause la masokana lawa ngiwabona ukuthi ayayazi English size samupha negama lapha kunomunye umlungu lana emaplasini bathi ngustofula sale sathi naye ngustofula ngoba uhlezi akhuluma i-English. Nayazi mara le ngoma equla amasokana ithi omunye nomunye uzwelele ha hey base bacula leyo-ke mfana nawe bekumele uyokuwela wabaleka lapha zangowela so yabona ukuthi yes simo samadoda lana aziwelele enericala nje sekawabuyile ngathana ngimi lo wabona emasokaneni sebabhizi ngesangena ngakwethu mdela wazi ukuthi seyitshayile-ke maye sekakhanjwa kiyo komunye umuzi phambili yabona lana sinosikhothi vele bese sesibhizi silayisha amabhegi lapha ebhakini yes sesimara bengiyoba yini ngaphandle kwale bhagi bheka ukuthi manje silayisha kamnandi njani amasukesi wamasokana it's a Peugeot Land Track baba it's built for work nanoma ngingalayisha wonke umuntu olana emasokaneni yodonsa kamnandi nje ngatayilayishanga foko baba ungikholwa go to Makati Witbank to test drive lana sidlali power meets value and if it happens ukuthi you like it and uyayithenga qabanga-ke ukuthi kuyenzakalani uyothola 2 yama-full tank mahala uthole ne-voucher ye-2.5 but kumele yazi wenzeni uma ufika lapha ubatshela ukuthi heyi ngizothenga le kari le cause ngiyibone kumalume kamshana or ngizoyi-test drive cause ngiyibone kumalume kamshana awazi-ke ukuthi lapho uzothola ama-benefits agrand nako-ke phela lapha endleleni sengihlangana namasokana sekaya high khadi wona afuna ukugibela ngapha ku-Peugeot eyi mara madoda ngizawuthini-ke shem ubani ongafuni kuyigibela and rasiki ukuthi it's just a 45 minutes walking distance bheka fast bese sesifikile lapha before nelanga lichinga nokuchinga sise-224 Doronkop kwamapimpane kwamachiyana nalasdela uzokudla inyama njalo eyi lokhu umuntu ubhizi namasokana lapha sengikhohle ukuntshela ukuthi when you use the link and promo code on my bio kusesenjalo uyozitholela i-50 rand yamahala nama-spins ayi-25 yes ningizwe kahle ngithi 50 rand yamahala and remember ukuthi ngale 50 rand leyo ungakhona ukuyenza more than leyo 50 rand kwazi bani uthole wenze 10,000 omunye last wenze 90k it's just a
uyamatcha off-like yakho ukuthi uthandaza kangakanani uphahla kangakanani nje lana wena ucela khona ilike mangabe vele ziyakuvuma hayi ngiyakutshela uzophuma nalo ibukubuku. Sesifikile kwamacheyana ejardini athi sikhombe ikomo fast lapha amasokana azokhona ukuhlala phasi abasisibindi sidle good. Guys, ngithanda uthatha lethuba nginibonge for the love and support. Namuhla ngithize ngiyavuka mangithi hlala nepage ngithola sengina 900k followers. Yes, sesikusho ukuthi million sayebamba. Danko.